Game. Nakoy pangutana sa imo. Tapos tagaan ta ka og 50 kung matubag nimo ako mga pangutana. Gunit ang 50. So ang pangutana, paghatag og 7 ka pangalan sa hayop nga nagsugod og letter D. English only. 7 ha, 7. Your timer starts now. 3 minutes ha. Dog. Dog, okay. Dolphin. Dolphin, okay. Dinosaur. Dinosaur, okay. 7 ha, 7. Dinosaur. Dinosaur. 7 siya kapangalan sa hayop nga nagsugod og letter D. Dragon. Dragon? Dragon. Dragon? Wala. Wala man nag-exist ang dragon. Ansa pa? 50 kay na ginagmay lang sa taron ha. Gunitin mo 50 mulupad na ron pang barbecue ra ba na? Dragon. Dragon. Unsa to imong nakuan? Ilista imong nakuan. Ilista. Unsa to? Unsa to imong nakuan? Dolphin. Okay ha. Paghatag og 7 ka pangalan sa hayop nga nagsugod og letter D. English only ha. Dinosaur. Okay, dinosaur. Okay, counted ang dinosaur kay nag-exist man daw na ang dinosaur. Sige. Unsa pa gyud? Nanay dolphin, dog, dinosaur. Napakay 1 minute and 46 seconds. 1 minute and 46 seconds. 7. Okay, kulang na lang og 4. Ha? Kulang na lang og 4. 4 na lang gyud. Imo na lang 50. Way bawi ay gid ni. Letter D, English tanan. English tanan. Tagaan ta kag kuano. Dagaan ta kag isa ka kuano para tulo na lay kulang. Duck. Duck. Okay, nanay duck. Tulo na lang. Okay, last 1 minute and 10 seconds. Okay. Duck. Dolphin, dog, dinosaur, duck. Sige, counted na tong dinosaur. Kaya na may mga dinosaur. Pero kuto ka tong dragon. Murag wala pa man ta kitag kuan gyud dragon. Ay lang sa tong dragon. Unsa man. Sige, isip-isip na pa kay 42 seconds. 40 seconds na lang. 40 seconds. 50 pesos, 50 pesos. Duck. English, letter D. Letter D. Tulo na lay ko lang, tulo. Wala na, 18 seconds na lang. 18 seconds na lang. Unsa man? Wala, sirit na, sirit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, wala. So, try mo na kung ano, ansiran. Dolphin, dog, dinosaur, o duck. So, wala. Sorry, ang 50 atong bawion. Kaya wala man mo na ansiran. Kung ansiran mo, imo na ning 50. Okay? So, wala na ansiran, guys. So katong mga kabalo mo answer dia. Unsa may tubag niini? 7 siya kabuok.